mugombora ya kanoni sente zo kora ziyo inegende ochezire ko ube nico wakora abo tuba tushangire ebizubu bingi no programs inkezi ninka PDM abantu abazihireyo kampani yo kweseze ezo tuziro mu chweke umuntu akazi ya MAB naza kurise enimi nangashe naza kurise mbuzi kokora monitoring hamwe bagwirwa ko ochikayo akujyanwa akana kurise nkoko otenkoko zirahi atazazirya hato bazashobora tabasana kurekana kokwe Beitogu abasimira habo kwegayitira hamwe umukozi sa sentezi arukushobora ngo sente za government zona bazigendereye kutungura abantu abegayitire hamwe mbigombe numanya program zona ziyone zigendo misho kemyoga na PDM byona neberabero muri ki omugombe yabete so mwebare kandi nimwe mukatwaro mu gisho kuganyirwa program ye senteze zarigiro mu office ya prime minister kandi mukazikoze sente abo kubananye ndeba accountability na reba report ya chairperson tizenda is report ni report ero koreka esento kumwazifunere ekiziba ya mbere kandi no kumuriyo nizibiha omurevo nizibato mu ndisho ekitweta socio economic transformation nabo kuba hatemiyo njiri Ori muhezi wa chairperson w'entebe ya katano aba district Kandori Kansara wegombora ya kanona ha district Fred Ntungire asimire district abugumanije kabantu begombora ya kanoni kandi bakabaha za groups zabo sente onka yashabangu babongere abukuba aruhe market aratungire sente mu district yone kanoni ke gombora twagera mu rukebi etungire sente rwakahaya na rwemero engarezi onga sima gongerwa kanona remuruka endizo takatunje bantu bashaba mutubongere abo kube sentezi ngoko bakiga organista wo mu rwakahaye abarira kafana n'abantu bashimwe kireterera abantu kusevinga ngoko zabo ebanza byabo amapiki gabo n'ibintu byabo avuga ofuna umuntu nakwe mutware 5 ya school fees akusayinisha nule y'urutoki akigera yareze ikiro kimwe aiza twara urutoke amutware 5 ayongere yasimo mjwe kirumcyara aba district niemwe onebo Jennifer Mwiheyo abuko batura no magombora gandi akabashagikana za sente ezibahwereire obutagarika muzakafuna muri ngo ngo gumesiraji gumisereza uri mukuru w'ikigombe icyarwa kahaya huguka group asimire onebo Jennifer abuko bamanya akabashagikana sente ezibahwerire cyango uteriho no kutunga sente ezo kuri sempene patrwa kaya boda ine piche yayo ero kutasi ya burizo esente zarge PCA ubuno kushaba kwanya kwa kugenda nesha baba member parliament abateretire sente yes bakareta sente konka ninje na nesha baba tongereho twatu bentweguza miliyoni 3 tushika kweguza miliyoni 5 makuraga gasha kwa sima naume aba Sky TV